uwavuga ngo ikirahure cyuzuye amazi, u Rwanda rurasaba abanyarwanda bari ku isi yose gutaha, impunzi mwese mutahe, n'abanyamahanga mwifuza kwibera no gutura mu Rwanda, you come. U Rwanda rukanakira n'impunzi z'abanyamahanga zari zaratotejwe, zarirukanwe, zarashwiragijwe ku isi yose, bakaza mu Rwanda, mu gihe undi we yangaga ko n'impunzi z'abanyarwanda zitango zize mu Rwanda. Ibi rero turahita tuza kuri iki gihugu cy'u Burundi twatangiye tuvugaho. Bashaka kugisha u Rwanda. Uyu ndayishimiye uri kuvuga ngo u Rwanda ruzamutera. Burundi hari ikihe kibazo? Reka tujye mu kuri. U Rwanda ruteye u Burundi rwaba rushaka iki? Rwaba rushaka gukuraho ndayishimiye? Please Barundi, ndayishimiye perezida w'u Burundi. Ntabwo u Rwanda ruzarwana intambara yo gukuraho ndayishimiye uzikuraho, nutikuraho abarundi bazagukuraho. Ibyo gutekereza ngo u Rwanda ruzarwana intambara yo gukuraho ndayishimiye, uva ku Rwanda abarundi bose bamumereye neza. Tuve ku Rwanda. Ni M23 M23 waje wisha abaturage bayo. Ibi byose aya magambo avuga ndayishimiye arayaterwa n'iki? Arayaterwa nuko birangiye mu mbonize, mu maso ze abona ko AFC M23 yatsinze. Birangiye abona ko Kinshasa itazasubira mu bice M23 yobora. Birangiye abona ko agiye guturana na M23. Nicyo kiri kumutera ibi byose. Ibi byose ari kuvuga ngo u Rwanda ruradutera n'uguhuruza isi kugira ngo barebe ko AFC M23 yakubitwa ikareka guturana n'u Burundi. Donc ibi kuri ndayishimiye M23 n'u Rwanda. Wibuke ibintu mbahagarutse gutangaza avuga ngo mu nkambi ya Mahama harimo urubyiruko rw'abarundi rutozwa n'u Rwanda rukajya muri Red Tabara bakajya no muri M23 bafite na gahunda yo gutera u Burundi. Nayo makuru ndayishimiye agenderaho. Ariko hari icyo ukwiye kubaza ndayishimiye. Ndayishimiye kuki ufite ubwoba bw'impunzi z'abanyarwanda ziri mu nkambi Mahama? Ese aho kugira ubwoba bw'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi mu Rwanda Imahama, wakinnye politiki izo mpunzi ziri mu Rwanda mu nkambi ya Mahama zigataha kuri perezida? Ku Rwanda ntirwanze ko zitaha, ahubwo wenda yishimiye uri gukora iki ngo izo mpunzi ufitiye ubwoba zitahe? Kuko hari ukuri kumwe ndayishimiye akwiye kumva n'abarundi bakwiye kumenya. Ntabwo aba barundi ikibazo bagiye kuvuga bavuga ngo bari mu Rwanda. Ntabwo abarundi bahunze kudeta muri 2015 bahunga ubuyobozi bwo mu Burundi, ntibari mu Rwanda gusa. Bari mu Rwanda, bari muri Congo, bari Uganda, bari Tanzania, bari France, bari Belgique, bari USA, bari hose ku isi. Ni gute abayobozi b'u Burundi batumva ko ikibazo atari u Rwanda kandi ko nizo mpunzi zitari mu Rwanda gusa? Ngubu numvishe ndayishimiye avuga ngo bashatse gukora kudeta mu Burundi, u Rwanda nirubabahe. Warumva basohora amazina yabo u Rwanda rubitse rukwiye kubaha? Uzi impamvu batarasohora amazina? Ntabwo uzi ko u Rwanda rushaka kuvuga bakoze genocide mu Rwanda rusohora amazina naho bari. Kuki u Rwanda rutajya rusohora amazina y'abashatse gukora kudeta bari mu Rwanda? Kuki Burundi butajya busohora amazina y'abashatse gukora kudeta mu Burundi bari mu Rwanda? Impamvu wabuyizi? U Burundi ntibuzi n'impunzi ziri mu Rwanda, nta nubwo buzi uruhare bagize mu Rwanda. Ariko kubera ikibazo Burundi bufitanye n'u Rwanda, u Burundi bwo bubigereka ku Rwanda. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel.
bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Serikali ziri kumeze neza cyane udukurikira umunsi ku munsi uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda n'ibiganiro tubagezaho amakuru y'abari menshi cyane amakuru y'abari menshi mujye mwemera tuyabahe kandi tuba aba yatuvunye tuyashaka tuba twanayakoreye icyo bita ubugenzuzi ubugororangingo ubugenzuzi n'ubugororangingo turayagenzura tukanayagorora kugira ngo tuyabagezeho ibintu bimeze neza cyane. Rurika mpite ninjira mu nkuru nyamukuru semple ibuka mu minsi ishize ubwo twa turi gukora ikiganiro nibwo twavuze ukuntu ambaye haga mu kiganiro yakoze umukozi w'Imana apotre hariya na aposo cyangwa ni apotre da apotre mbaye haga aho yavuze ko ngo FDLR not FDLR M23 ishaka gusubira Uvira. Yego Gusubira Uvira birongera bibe ikibazo ku Burundi. Ubwo nge kira kiganiro ukuntu nacyumvishe numvishe ko Burundi yo bwumvishe ko M23 igiye gusubira Uvira urabizi amarira intambara gusakuza gutakamba bihita bitangira. Yego cyane cyane mu miryango mpuzamahanga bari kuvuga ngo si u Rwanda u Rwanda rugiye kudutera. Yego ibyo nibyo twivugiraga ariko se nimba wumvishe ikiganiro nyene icubahiro neva yego yagiranye n'ikinyamakuru cya radio mpuzamahanga BBC yego aho yongeye gushyira mu matwi u Rwanda u Rwanda rugiye kumutera. U Rwanda racyafite umugambi wo kugira ute no gutera Burundi niko yavuze. Ese Burundi n'u Rwanda abakabivuze ni bande? Urakoze se u Rwanda rutajya ruvuga ariko singira ngo hari imigambi myinshi yagiye icurwa Burundi mu minsi yashize yo gutera u Rwanda Burundi alongside Belgium alongside Congo, South Africa, Tanzania. Umva wowe Sam. Ibyo bitindaho. Nta nukuri kubirimo. None se kuva Goma yonyine yafatwa. Ndayishimiye amaze gukora ibiganiro 5. Bivuga ko u Rwanda ruzatera Burundi. Cyangwa se ko Burundi bufite ikibazo cy'u Rwanda ruzabutera. Sibyo? Ntubyemera. Ntubyumva nkanye ntubyakira nkanjye. Sam umwana wa mama. Imyaka 2 ntigiye gushira. Wari wumva n'urusasu rumwe rwa AK47 ruvuye mu Rwanda rugeze mu Burundi? Uretse kubivugisha umunwa wari wumva hari ikindi abarundi batangaje ngo u Rwanda rwabateye? Ntacyo urabona. Ariko perezida aracyagaruka ati u Rwanda ruracyafite umugambi wo kudutera. Ari amagambo wumva Ndayishimiye avuga. Na amagambo y'ubwoba. Na amagambo y'umunyabwoba, na amagambo y'umunyabyaha. Generale uretse gato. Munyentambara. Na amagambo y'umunyabyaha. Indwanyi ikomeye. Na amagambo y'umunyabyaha. Uriya General Neva. Indwanyi ikomeye. Yavuye mu ishyamba 2005. Sinzi peti yari afite. 2005. Barundi mujye muri commentaire mutubwire. 2005 Son Excellence Evariste Ndayishimiye, General Major Evariste Ndayishimiye. Yari afite irihe peti. Bivuze ngo inyuma 2005 CNDD-FDD ivuye mu ishyamba. Nta ntambara Neva yarwanye. Uranyumva? Ahubwo ashobora kuba yaragiye ahabwa imyanya mu buyobozi, inshingano mu buyobozi mu gihugu mu myanya igiye itandukanye. Uranyumva neza? Nta ntambara yarwanye. Ariko na n'uyu munota iyo bagiye kugukanga
Ndayishimiye ndatekereza ko yavuye mu gisirikare za 2015 hashize imyaka ingahe Nyinshi. 11. Ariko na n'ubu iyo bagiye kugukanga bakubwira bashatse kugutera ikikango bakubwira ko ari generali major generali neva, sibyo? Kuzihe ntambara yayoboye Simbizi. Ariko nta n'umwe muri bo uzigera wumva yita perezida Paul Kagame generali wari uyoboye ingabo zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Donc bibagiye ko perezida Paul Kagame ari generali. barasi ngiye mbona ibyo ari ngombwa kubivuga. Nibyo ngira ngo nkubwire, bibagiye ko ari generali kubera yuko perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuye mu gisirikare ari generali major. Aba demob, aba umuturage w'umunyarwanda usanzwe utari umusirikare. Ahita aba Paul Kagame, ibya generali major Paul Kagame bita ko bijya ku ruhande. Buriya abarundi ntibanazi ko iyo bafashe generali Neva uriya mu perezida wabo Ndayishimiye Evariste bakavuga ngo ni generali Evariste Ndayishimiye, kuri abahora babivuga urumva ni ugukanga anniversaire, ntacyo bimwongereraho, nta ntambara yahagaritse, nta ntambara yarwanye nta rugamba yarwanye ngarutsinde. Ushatse gufata generali ugafata Paul Kagame na Ndayishimiye, ninde wakwita generali? Umwe yahagaritse jenoside, undi yakuwe mu ishyamba n'amasezerano yarusha. Kitoko ni waririmbye ngo abanyarwanda nitwe tubizi nyine. Generali wamwitane, ariko abarundi bita Neva generali, ntibashobora kwita perezida Paul Kagame generali. Herega no muri ntuzana, ariko nta nubwo tubasabye, buretse gato, nta nubwo tubasabye ngo bite perezida Paul Kagame generali. Gusa ntibikuraho ko ari we, ariko gufata perezida wabo maze imyaka 10 irenga atakiri umusirikare babizi bo bagakangisha ko ari generali, no kubera iki? Noneho ibyo babikora bashaka kumugereranya n'undi mujenerali wahagaritse jenoside sha. Kandi uwo mujenerali wahagaritse jenoside mubo yahagaritse harimo no mu marishari. Ndeba mu maso, mubo yahagaritse harimo na marishari. So umuntu wabujije marishari gukora bari kuza bamurataho generali major. Ibyo ngiye si cyo kibazo cyanjye, nta nicyo nshaka kubivugaho, nta nicyo nshaka kubitindaho. Ariko kuki bamwita noneho ngo generali? Ni ukuvuga ngo bavuze ko ari Ndayishimiye Evariste ntibongeraho generali nk'abarundi bitewe n'uko bamuzi, n'uko bamubona, n'uko bamufata, ntacyo yabafasha. Ariko iyo bongeye akantu ka generali ni ugukanga adversaire. Umvishe ko nabo bayobowe n'ingabo. Yego ndabihakanye, is not a civilian. ni ugukanga adversaire. Ariko wereka nkubwire, ubu se Traoré ntayoboye niba mwemera si kapiteni, ubu se Kadafi yari iki? Colonel. Kuki atigeze azihasizo? Ngiye byo mbona nta n'impamvu yabyo. Turebe ibigwi by'umuntu yakoze. Ibyo rero igituma mbigarukaho cyangwa mbikubwira gutya nuko ubona ko ni turufu bafashe bashaka gukangisha abantu ko Burundi buyobowe na generali. Urabyumva ngo Burundi buyobowe na generali. Nabonye wa mudamu wa mu perezida mu minsi yashize wari warashinze agacana nawe yarakundaga kuvuga ngo ibyo bintu ndashaka kubihuza n'ikindi kintu kimwe gikomeye kiba mu Rwanda. Mu banyarwanda bo hakera ku ngoma ya kera yakoze jenoside yiteguye ikayishyira no mu bikorwa. Ndashaka kugaruka ku muyobozi w'akazu. Uzi umuntu wari uyoboye ikintu cyitwa akazu mu Rwanda? Agata Kanziga. Yari umugore wande. Ubundi akazu kari gakwiye kuba kayoborwa na Habyarimana perezida, ariko nta jambo yari afite imbere ya Agata. N'akazu kari kayobowe n'umugore we, si wari ukayoboye. Na n'uyu munota ubu tuvugana, iyo Agata Kanziga umugore wa Habyarimana Juvenal wateguye agashyira mu bikorwa jenoside mu Rwanda, yari kumuvuga abanza generali. Ubu turi muri 2026 ntiyapfuye muri 1994 sibwo yapfuye ku itariki 6 z'ukwa 4. Na n'ubu yajya kumuvuga amwita generali. Ukwiye kwibaza impamvu Agata Kanziga yavuga umugabo we amwita generali. Wari wumva se afata Paul Kagame ngo amwite generali? Nta kibazo. Reka turekane Agata Kanziga ibyo ngibyo avuga by'uko umugabo yari generali.
uwamukuyeho nawe ni generali tubyoroshye. noneho bwa Burundi bugenda bugakorana na baba FDLR bari mu kazu ka Kanziga bamwita generali abarundi. N'uwakuyeho n'uyoboye u Rwanda none abarundi mubimenye nawe ni generali. Niba ari byo mushaka kuvuga ngo ese yahoze ari iki, si muri yahoze ari iki, siyo system iri gukora yahoze ari iki. So perezida Paul Kagame w'u Rwanda ni generali. None mwita abafata Habyarimana bakamwita generali, abafata Ndayishimiye bakamwita generali. Ni ukugira ngo mutere ubwoba generali Paul Kagame. Hari ibintu mba numva bitakwiye kugereranyika, kuko buriya tujye kubigwi Habyarimana yateguye jenoside ayishyira no mu bikorwa, sibyo? Ndayishimiye niwe ugize Uburundi kuri ubu bona. Abo bombi ni ba generali, ariko hari umugenerali witwa Paul Kagame wubatse igihugu wahereye ku guhagarika jenoside, yubaka igihugu from scratch. Muri banki nkuru y'igihugu harimo zero Rwandan francs, you get? Abita generali bamwe barapfuye abandi baracyariho, barashaka guhangara uwo muntu. Donc umuntu yakuye ku butegetsi ubu bari kwita generali, anakura ku butegetsi uwamufashaga wiyitaga marishali. Ubu nonaha uwabuze pfa na ruguru wita generali, wabuze pfa na ruguru wita generali ntacyo yakora. Bo baraho gusa ibyo barimo byo kurata generali ngo bazana papa mama. Generali si amagambo, generali si izina, generali ni ibikorwa. Abo ba generali mbabwiye umwe yateguye jenoside ayishyira mu bikorwa, undi yishe igihugu akigize kuriya, undi yahagaritse jenoside anubatse igihugu gutya. Mujye muri commentaire mugereranye. Oya wigereranye have ntago harimo kugereranya, ahubwo ikiba gihari buri muntu wese useka afite ibyo yakoze. Nibatwereke ibyo bakoze. Twe rero turi kuvuga ibyo bose bakoze, abantu bishyirire ku munzani, kuko igituma ndi kukubwira ibi. Oya ushaka kubivuga bakavuga ngo hari ibyo twe tuvuze ngiye, kuko ntabwo buriya sinjya nubwo tuvuga ngo ni amateka, ariko ngiye mbara u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ko ni rwonse. Yego. Bo ibya kera nabyo bura tugomba kumenya amateka, tukamenya aho twavuye kugira ngo tumenye aho tujya. Yego. Ariko iyo mvuze ngo ibigwi, ngewe mvuga ibigwi by'umugabo nabonye Palmarès. Ngewe rero abarundi rero ukuntu bavuga ngo ibyo rero natwe hari ibindi tuzi yakoze. Ibyo ndi kukubwira, hariya ntabyo wumvishe yivuze. Ibyo ndi kukubwira ndashimiye ntabwo yivuze byo mu Kirundo. Wowe se mbere yuko Pierre Nkurunziza muhitamo wari umuzi ngo shabaratuzishe? Mbere yuko buretse gato, mbere yuko wowe Nkurunziza ahitamo Ndayishimiye, waruzi Ndayishimiye? Ariko abarundi bari bamuzi. Buretse gato. Wenda ngiye ntacyo nari kumumenyeho nta. Sawa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda uramuzi? Yego. Mobutu wayoboraga Kongo uramuzi Marshal? No kumva bamuvuga. Uriya Mobutu nawenze yapfuye. Yarasabye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ati kera akiri na muto, urashaka amafaranga angahe tuyaguha ariko ibi bintu bivemo. ngo ndekere Habyara wawe. Yego. Undi nawe ati si icyo kibazo turiho, twebwe dufite ikibazo cyuko twabaye impunzi kuva 5 tugeze ikigihe turi impunzi. Iyo tugize ngo turataha, uyu mugabo aratubwira ngo ikirahure cyuzuye amazi. Urabyumva? Ikirahure cyuzuye amazi. None uwavuga ngo ikirahure cyuzuye amazi, u Rwanda rurasaba abanyarwanda bari ku isi yose gutaha. Impunzi mwese mutahe, n'abanyamahanga mwifuza kwibera no gutura mu Rwanda, you come. U Rwanda rukanakira n'impunzi z'abanyamahanga zari zaratotejwe, zarirukanwe, zarashwiragijwe ku isi yose, bakaza mu Rwanda. Mu gihe undi we yangaga ko n'impunzi z'abanyarwanda zitango zize mu Rwanda. Ibi rero turahita tuza kuri iki gihugu cy'u Burundi twatangiye tuvugaho. Bashaka uyu Ndayishimiye uri kuvuga ngo u Rwanda ruzamutera. Burundi hari ikihe kibazo? Reka tujye mu kuri. U Rwanda ruteye Burundi rwaba rushaka iki? Rwaba rushaka gukuraho Ndayishimiye?
please Barundi ndayishimiye Barundi perezida ni w'u Burundi abavandimwe. ntabwo u Rwanda ruzarwana intambara yo gukuraho ndayishimiye uzikuraho nutikuraho Abarundi bazagukuraho. Ibyo gutekereza ngo u Rwanda ruzarwana intambara yo gukuraho ndayishimiye, uva ku Rwanda Abarundi bose bamumereye neza, tuve ku Rwanda. ni M23 M23 wagiye wisha abaturage bayo. Ibi byose Ntibigeze- aya magambo avuga Eh. ndayishimiye arayaterwa n'iki? Arayaterwa nuko birangiye mu mboni ze, mu maso ze, abona ko AFC M23 yatsinze. Birangiye abona ko Kinshasa itazasubira mu bice M23 iyobora. Birangiye abona ko agiye guturana na M23. Nicyo kiri kumutera ibi byose. Ibi byose ari kuvuga ngo u Rwanda ruradutera ni uguhuruza isi kugira ngo barebe ko AFC M23 yakubitwa ikareka guturana n'u Burundi. Donc ibi kuri ndayishimiye M23 n'u Rwanda. Wibuke ibintu mbahagarutse gutangaza avuga ngo mu nkambi ya Mahama harimo urubyiruko rw'Abarundi rutozwa n'u Rwanda rukajya muri Red Tabara bakajya no muri M23 bafite na gahunda yo gutera u Burundi. Nayo makuru ndayishimiye agenderaho. Ariko hari icyo ukwiye kubaza ndayishimiye. Ndayishimiye kuki ufite ubwoba bw'impunzi z'Abanyarwanda ziri mu nkambi Mahama? Ese aho kugira ubwoba bw'impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi mu Rwanda Imahama wakinnye politike, izo mpunzi ziri mu Rwanda mu nkambi ya Mahama zigataha kuri perezida, ku Rwanda ntirwanze ko zitaha, ahubwo wenda yishimiye uri gukora iki ngo izo mpunzi ufitiye ubwoba zitahe? Kuko hari ukuri kumwe ndayishimiye akwiye kumva n'Abarundi bakwiye kumenya. Ntabwo aba Barundi ikibazo bagiye kuvuga bavuga ngo bari mu Rwanda. Ntabwo Abarundi bahunze kudeta yo muri 2015 bahunga ubuyobozi bubi bwo mu Burundi, ntibari mu Rwanda gusa. Bari mu Rwanda, bari muri Congo, bari Uganda, bari Tanzania, bari France, bari Belgique, bari USA, bari hose ku isi. Ni gute abayobozi b'u Burundi batumva ko ikibazo atari u Rwanda kandi ko nizo mpunzi zitari mu Rwanda gusa? Ngubu numvishe ndayishimiye avuga ngo abashatse gukora kudeta mu Burundi u Rwanda nirubabahe. Warumva basohora amazina yaba u Rwanda rubitse rukwiye kubaha? Uzi impamvu batarasohora amazina? Ntabwo uzi ko u Rwanda rushaka kuvuga bakoze genocide mu Rwanda rusohora amazina naho bari? Kuki u Rwanda rutajya rusohora amazina y'abashatse gukora kudeta bari mu Rwanda? Kuki u Burundi butajya busohora amazina y'abashatse gukora kudeta mu Burundi bari mu Rwanda? Impamvu wabuyizi? U Burundi ntibuzi n'impunzi ziri mu Rwanda, nta nubwo buzi uruhare bagize mu Rwanda. Ariko kubera ikibazo u Burundi bufitanye n'u Rwanda, u Burundi bwo bubigereka ku Rwanda. Kandi ikindi kigusubiramo nigeze nanakikubwira, ntabwo kuba Perezida Evariste Ndayishimiye atumvikana n'u Rwanda ari ubushake bwe, si n'amahitamo ye, ni umurage yarazwe n'uwamushyize ku butegetsi Pierre Nkurunziza. Yamuraze kutumvikana n'u Rwanda. N'ikimenyimenyi Ndayishimiye murabizi ko yigeze afungura umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Byamaze kabiri yahise yongera arawufunga nta mpamvu, bwarakeye bucya yawufunze, abantu bose basanga yawufunze. Iyo agiye gusobanura impamvu yafunze umupaka, asobanura ko ngo aramutse awufunguye ngo abanzi b'u Burundi bahita ko bajya gutera u Burundi. None ukibaza kuba u Burundi butaraterwa nuko umupaka ufunze. Ubu umuntu washaka gutera u Burundi yajya guca ku mupaka akababwira ngo nje gutera u Burundi nimufungura umupaka. Ubwo se niko ndayishimiye abitekereza? Ibyo avuga ni pretext, ni urwitwazo, siko biri. Ngayo ngoko reka amakuru yacu tube tuyacumbikira hasempa, ariko urabyumva neza ko ibyo ari byose iyo u Burundi bubonye ko nta kintu bwatwara M23 cyangwa se butsinzwe, burataka. Kandi butaka buvuga ngo n'u Rwanda. Ariko ikibazo cy'u Burundi kiroroshye. Ikibazo cy'u Burundi kiroroshye. U Burundi ni bureke kujya kwica abakongomani muri Kongo. Ni bureke kwibwira ko M23 atari abakongomani. We urajya kwica abakongomani, perezida wa Kongo yemeye ko ari abakongomani. Tshisekedi wenyine yemeye ko AFC M23 igizwe n'abakongomani. Wowe uri kujya kubica gute? Kuko yaguhamagaye. Keretse nimba uri agakingirizo uri gikinisho akakubeshya ati saba abakongomani ukaza kumutabara, mu kanya yasumbirizwa akavuga ngo ni abakongomani, ubwo ari kugushyira mu matsa, ari kugushyira mu byago. Ubwo Tshisekedi yaba ari gushyira Ndayishimiye mu byago.
kuko haramutse habayeho impamvu ituma Ndayishimiye yitaba inkiko kubera ibintu byabaye mu burasirazuba kuri M23 ntabwo yasigana na Ndayishimiye. Ariko wibuke Ndayishimiye ibira bintu byabaye afitanye ikibazo n'u Rwanda, bira bintu byabaye afitanye ikibazo na Tanzania, yaza kwihenura kuri Kongo Uburundi ntaho baba bari mu icuraburindi ritabaho, nubwo n'ubundi bataraheza, ariko yaza no kwihenura kuri Kongo atiyunze n'u Rwanda, atiyunze na Tanzania, Uburundi bwari kuba busigaye habi. Ariko n'ubundi kubera ko Kongo nayo iri habi ntabwo ibibazo by'u Burundi byakemutse. Nicyo kintu rero mubona ubwo bose nyine no gukomeza bakihangana, nta kindi kirabura. Buriya abakongomane bagiye kuvuga ngo u Rwanda ruri mu bibazo, batangira kukwereka uburyo ngo abayobozi b'u Rwanda babyibushye, bakakwereka uburyo James Kabarebe bameze neza, bakakwereka n'uburyo abandi bameze neza, ngo no urabona ngo bariya gutya na gutya ivi na ivi, ngo Perezida Paul Kagame ngo ararwaye, ngo murabona ngo nta gihe kirekire agisigaje, ntibafite gahunda yo kumukuraho, ahubwo bari kubona ko ubuzima bwe butameze neza. None ukibaza Tshisekedi ni umeze neza babaza umutima n'uruti rw'umugongo? Icyo si cyo kibazo cyanjye. Ahubwo se bibagiye ko urwondo ibuye rimeneka urwondo rugisukumwa, abo mwita ko bafite ubuzima buzira umuze bazarangira umusaza mukimubona. Nicyo navuga Sam. Asante sana, reka dushimire abantu badukurikiye. Yeah. Simple nawe wakoze. Asante. Imana ibarinde. Turabakunda cyane, turi kumwe.